Саламатсызбы, кадерле дуслар. Бүген мин сезгә Яңа ел өстәленә башкорт халык милли ашларының берен бишбармакты әзерләп күрсәтәм. Уны пешерер өчен безгә химиз иттер кирәк була. Ат ите, хыйыр ите, кадылык кирәк була, хуган кирәк була. Камыр өчен йомырка кирәк була бит инде, туз гомумән кирәк инде. Шуннан хәзер без уны пешерер өчен иттерде кайнатырга халабыз. 1 сәгать ярым ул пешер. Кадылыкты ayırım pişireriz. Kadılık ayırım pişirilirge deyir. Bunda itterde pişireriz, bununda indi kadılıkını ayırım pişireriz. Kaynap sıkkas kadılıkты bir 3-4 orundan tişirge gerek. Şartlap neyi sıkmağınısın, atı taralım desek. Buna bizim kadılığımız kaynap sıktı. Üstündeki ürünlerini yiyip alalım. Hem tişirge gerek hazır. Buna bizim kadılığımız kaynap sıktı. Ürün yiyip alalım. Hem tişirge gerek. Bir 3-4 orundan. Buna havuk hiptiregine karak. Yara buldu. Bir 3-4 orundan piştik. Buna ittin ürünü yiyip alalım gerek. Hurpanı alıp alamın. Hazır şu hurpağa, maylı hurpağa huğanlı turaklap alıp koyam. Bişbarmakın üstüne motor itip alıp koyuğa ittin üstüne. Huğan menen çok oşalayın. Maylı hurpala. Buna maylı bulyonga alıp koyarız hazır. Bişbarmak başkırtlardan gına milli aşı deyip eytirge yaramay. Çünki ul büdä Türkiye halklarında da ədirlənə. Çünki ulardan barıhıla yeylada sığır, kütür yaşagan, barıhıla mümkün tiklim at tutkan, uzakka itilen kadılık işlegender, itterin uzakka githen üsün qoqlagandar. Mine tukmasını da qoqlab yürütkender, yolanda yürüsün kiptirip, mine bilen halmağı var kiptirilgen, mine əzir. Tukmasını da məşay tukqa alıp yürütkender. İlk xalazini bulmağan bitme. Əxəzir indi qamır batağız. Bişbarmakqa mine tuz aldım. Hav üstəyimiz. Hurpam mümkün üstərge. Bizim üst kişiге bu yeteyinde bir yumurtadan da işlerge. Isi kubrak kişiге 2-3 yumurtadan mümkün alırga. Bundan ayrılgansı kamırına batırga gerek. Mümkün tipin batırak mümkün. Buna bizim yemeğimiz hazır. Onu ezrek kiptirge gerek. Kiphe heyvetrek bulur. Yukarına yetip buna işlenip, hazır kisemiz 4 kil formağında 3 santimetre böyle gerek iteyik. Можно ne uluğuna yetip işlergen, böyle gerek yetip işlergen mümkün. Kim isik tiley.
киптерергә кирәк. Нейне? Моны яймәне эшләгәс. Итне моны шулай ни бәләкәй генә ниләргә нитеп кусычкыларга нитеп ясап туранык. Халманы хәзер кайнап торган һау не хорпага алабыз. Булгатып тора кирәк халганны яшмәсен. Булгатып торып пешерде, эшкә күтәрелеп килеп сыктылар. Тагын әдрәк кенә кайнатам да, шуңа һундырам. Шабаклар пешеп сыкты. Кенә. Булганды хәлләр. Ну, шулай сәләмәт итеп шулай ошаһын 5 бармак белән ошаһын шунысын 5 бармак дип атала. Кадерле дуслар, Сезне Yetib kelgan Яңа ел байрамы менән кайнар котлайым. Аштарыгыз тәмле булһын.